inggih idedane sareng sami sanewangi yang titiang ari sajroning live puniki titiang matur suksema ring idedane sareng sami sane sampun sida ngerawuhin miwah ngeranjing tur ngaksi utawi nonton dari sajroning live ngwacen cerpen miwah puisi titiang ring rahinane sane becek puniki. Sedurungyane titiang lunas para masuk semua ring ida Sang Widiwasa riantukan asung kerte warna gerahan ida iaga sarang sami persida mepupul iriki miwah sida nyaksiang utawi nonton dari sajroning ngwacen cerpen utawi puisi puniki sane kelaksanaan oleh suara saking Bali. Riadukan puniki tunian tiang punika sampun ngaturin dari sajroning live cerpen ngwacen cerpen lan puisi riantukan ke Banda untuk sinyal punika titiang dadosnyane ngewawanin malih dari sajroning ngwacen cerpen utawi puisi puniki. Ampura puniki titiang kenten agak malam punika ngwacen ya jastun sekadiasa punika nenten je rarat manah titiang untuk sida ngnincapang ngwacen cerpen puniki atau cerpen miwah puisi puniki. Om Swastiastu. Pertama titiang lagi ngwacen cerpen sane keripta oleh Ikomang Alit Juliarta puniki sane memurde sayang. Kampura niki mun entos. Kayaknya agak kenten iki tapi hostanya muter yang YouTube nenten Merisi Dayang punika langsung wacen ring websitenya karena tiang ngerah cepet mikiring suara saking Bali jadosnya petabrakan ikan nenten Merisi do muka YouTube hanya tiang latar kentan di musik ring musik cerpennya ngeten kenapi itu langsung mantan wacan ya. Megegeson men karte mejalan sambilange ngenyang nengah rasti mengkerinotan
ngenyang punika nengarasti memen kartone puniki wireh ipun masih ngambut tasnya tas kresek misi panganggo liu pianak nengeling ngerong-ngerong tanpa rerenan manying ngah menep men karte ngurahin panakne ane mara metuwuh telung tiban apang sing buin ngeling pisagane pada saling nakonin kemudian men kartane luas main ngaling-ngalan ngandong panak saha ngabo penganggo muane telah toleh sebuh liu pesu getih masih ada tampak getih tepukina masih tepukina lad getih maimbuh puin matane misi bangun nak ken men kartane yan Nyoman Sudarto metakon teken wayan darmana maka dadua pisagane men karte sing tawang tiang li Nyoman uling tuni sing man tepuk mirip dibiman mepapasan di tiang sing mayegan mirip pejak kuranane yan gitu Nyoman Sudarto cucut metakon sing tawang tiangnya beli pang sing pelih nyen tiang ngomong sing pelih pisagane narke unduke ane mekade men karte megedi uli jumahne wireh mekejang subenawang ken kahanan keluargane men karte kewala mekejang siap buin misi mendok nah yan beli masih tusing bani bas sangat ngurusang keluarga anak wireh ento pribadi pisan jejeh masih Nyoman Sudarto mesaut kengken asing jejeh kurenane marep pesuling penjara suut metahen ulian majaguran di kalangan tajene ador de pan karte milu masih bareng ngematiang anak dugasene kewala neket jani tonen ada ane bani masti kayang tusing ada ane bani muktiang mapan bukti sing bakat mapan bukti sing bakat sing bani nak mastiang liu ipun ngelah timpal preman pan karte ni liu ngelah timpal preman keto masih pergaulane sorok preman ane demen megal maksudnya metajen mejaguran minum ada masih anil lad dadi bogolan ulian ngemaling mari kose muah ngematiang anak ulian ento pisage nae ulian ento pisagane sing bani pati sangat metakon ajak pan karte jejah tuah bisa ngerimik dogen oleh nuri sujatine pan karte pidan nak luwung pan karte pidan terus senjani gitu sayang ya keluarga diapin uling pidan demen majaguran kewala ipun sing demen nyemak gawe ngematiang anak atau yang memati gitu nanging sesukat pianakne ane pinih dhuwur panakne ka pertama wayan karte mati ulian pupugina laut oros aja sepeda motor kan musuhnya jadi matiang kalau yo
jak uro saja sepeda motor roda gitu. Ulian ento ipun melenan bikas pankarte dak dini ulian mati keto panakne koyo ne. Timpal ne kau kina ajakin bareng ngematiang anak ane ngematiang panak ne. Alih-alih ke tuh sing ketemu pemuputnya polisi payu ane makatang malunan. Subuh mempenjara anak itu tonan aja ke 6 ane makemul lo. Aja 6 nama sekolah ya ini ngematiang ngoyang karte. Sesuka pi anaknya paling kelih kalut muani aku mati artinya panaknya ane besit semata wayang gitu cara Indonesia mati gitu pan kartu cara jelemu paling sidang fokus tiba sing tertag bo gara-gara kehilangan panah nyen kan gitu mau udah kehilangan panah pasti bujak paling inguh pan kartu cara jelemu paling sing tahe dipun ngoyong yumah mapani paling sing kan ngoyong yumah somah jak pianaknya ane manengahan sing tain ruang ane nomor 2 sing tain ruang pan itu bo pan ane ke pertama ane muani ane sida benandel riukasan yo mati pupug reginane tuah matajen ajak menjaguran subuh pengkude kaden di ngehe ipun miagan keto masih di ngehe man pipis liu tur orahina bareng matiana melenan bikas nih tekenan yang pindah mulai bulan cepo paling mekelo nganti sanya laut buin mani luas main karte ban sayang nih ngajak kurenan maratawa ngepan karte mulai ipun jumujung pesu meli darah nasi perjani nyakan panglah nasi anyar turin angat keto nya perhatian kurenane pan karte main karte beliang kurenane nasi ane angat tepangnya landuh lah kena ne pan karte mulai sehingga langsung ngebras gitu walau membalik nih ini jadi nak cerita tiang nak kena nih tuah nak amsik kan main kartu niki banyak selak medar pangsing ide kali makan nah intinya poinnya pang nengil gitu cuma kayaknya main kartu ordo atau murid kurang nih pan kartu beli lan medar malu beli nasi ini subur lebang kita masih darangan nih ada pindah yang demenan beli nih main karte ngajakin kurenane medar pan karte pesu di kamar nih mati ange rokone ane nubin atugel keto masih siu pange kopine agerosan satu nenek bangun ungka banget tekep darah nasi nih seken ada pindang membasa bawang mata gitu demenang ipun nih nega ipun sambilang medar main karte bagian nepukin muani nih selang medar dia pen kudiang jelek nepan karte keto satya nih kuren nih main karte nak sejelek-jelek neto nak kuren neto keto bapan pianak ya diastun pianak nubinan diri ya diastun panak nubin besik kan nang harasti beli cuma kalau masare keto main kartu matakon sing tawang cuma masare na beli tiang kangen masari sareng jak beli main kartu ngalah mesin pan kartu menap belilah kamandos tiang subong ngangetin ye
Benjap manyus Pankarto mesawat bawa beli yang dadi tiang ideh ngajak beli suwut aja beli barang-barang dari preman suwut metimpal ngajak timpal beli ini aneh jane tiang jajah kantong keliwat jajah beli kadung subo mancebang nyansan nyelekan pejalan beli ini tiang ngomong ke kene ulian tiang sayang keto masih ulian pianak iraga diapin wayan karto subo malunan ngungsi ke tanah wayah ke genah wayah kewalo iraga nungelah nengah beli diapin mawak lo nengah rasti tetep pianak raga cek lantang main karto ngomong pan karto menep dogenan beli dadi di tiang metakon pan karto tuah motolehan tusing mesaut saja beli bareng ngematiang anak ane dugas amingu tepukin di telabahin ento beli Pankarto masih nu menep beli sauten petakon tiangnya beli main karto nesek saja petusing Pankarto mau jujuk laut megedi kutange nasi nenek toden telah darah main karto nguber kurenane kisiange liman kurenane laut kedange tusin banget pesu beli sauten petakon tiangnya beli tiang tusingnya beli nganti melaksana buko keto ingetang pianake beli tak sing tulado manipuan pas liu mirip main karto memangi bel-belan otak nih Pankarto pengketi matakon ngenangipun pedih mimbuh matakon unduk anaknya ane subuh mati nih duka seminggu tuh perjani Pankarto ngantem somah nih gede pesu uli bibi nih main karto nepang awak luwe edo kanti pati milu-milu nah ini urusan anak wani panak gen hitungan main kartu ngeling sigang sambil nahan sakit nih jejah kena nih nepuk muani nih nganti bani nyagoren tiang wantah metakon li beli tiang metakon gitu tiang somah beline nyai mulus somah icang kewalo aduh nyai pati sangat ngatur-ngatur icang apa buen nganti metakon kene keto unduk pejalan icang tingilang ibane jumah sekenang ngempu panakik wangan pipis ane bang icang keras munyi nepan kartu nyautin petakon somah nih sing kuangan beli do buen besi lakar takonin tiang uli dijo tekan pipis ane bang belikan tiang megai apa beli nganti ngelapis bak beli sing ulian bayar ke anak apangnya ama tiang anak wanen nange ragane metakon ya diastun ipun nawang Pankarto nyangetang kalau mau bedih ben cepok muane main karto kedobogam mau ben cepok tumpel ke nenek bibir main karto Pankarto tuh sing nyautin petakon somane main karto pungkat nyangetang ling sebet kenah nih tuh sing nyidang nanang liangnya dugas nyiagang dadaran bang Pankarto perjani lang keliwat sakit kena ipuneman munyi kasar memboh kena antem madengan ipun bangun laut mencelep ke kamar celepange baju ni muah bajun pianak nih jung-jung pesu
laut nyemak pianakne ane seleb idah medagang-dagang kan ngajak timpal-timpal nih pianak nih ngeling-ngeling ngerong-ngerong ling nih wireh nu demen mepelalianan subuh pelaksana luas megedi nuju umah bajang memen nih main kartu ngusap-ngusap iya peninggalan panak gitu masih getih uli bibih nih ane kena bogem nih bo KDRT dan kekerasan dalam rumah tangga tindakannya ngameng gitu masih kena nih lakar cerai apa kelaturan telek kange panaknya inengah rasti ane makada ipun mekenah pengsiu lakarnya mak keputusan suhut ngelengning suhut Cozumel Meksiko kalih tali pitulas oleh Ikomang Alit Juliarto nggih punika cerpen sane wacen titiang nggih ida dan serang sami sampun uning napi sukseman di sajroning cerpen titiang puniki pertama punika indik tresna keping kalih punika indik kesatian punika tawi satya ring angel tawi pikayunan soang-soang taler punika kekerasan dalam rumah tangga nika sampun lumrah punika saking cerpen puniki raga presida untuk kedan tapi usahane minah-minahang raga kedan mangda ninten sakardia sapuniki inggih malilanturan titiang untuk ngwacen puisi puisi puniki kesurat ring Wattpad puniki Wattpad titiang Dharma Aryana puniki ring antologi punika antologi sajak puisi Sanema Murda Diam nggih puisi puniki